Dobar dan! Dobrodošli u novu epizodu Stokasta. Danas na redu imamo zdravlje i ljepotu. Martine u kući, Beauty Centar Božica. Jao, kako partnerstvo novo, nisam mogao odoliti, morao sam iz svoje perspektive porazgovarati o ovom. Naime, moja supruga Jaca velika je ljubiteljica raznih tretmana i uvijek već godinama ide naravno u Beauty Centar Božica, te mene educira o raznim tretmanima i mi se doma na temu tretmana zezamo i raspravljamo, tako da sam danas ja odlučio podijeliti svoje znanje o beauty tretmanima sa vama i sa publikom, naravno, ženskog roda, te educirati mušku publiku o važnosti korištenja lijepih i dobrih tretmana. Znate, mi muškarci, ovo buros, kaj bum ja išao tamo, a to bi trebao prakticirati svaki mladi, stari muškarac da u mlađoj dobi da počne biti lijep i da nikad ne ostari, a ovaj stari koji to nije prakticirao i koji je već star i smežuran, da ga isprave da nije baš ko grožica. Martina, dobar dan! Poštovanje. Reci mi, evo ga, imali smo par tretmana, već smo napravili 2-3 tretmana, no rekla je da ću u mjesec, dva izgledat kao nova osoba. I to me toliko zaintrigiralo i moram reći, ovi prvi tretmani su toliko urodili već plodom da stvarno imao sam par kritičnih borica, već sam ja mislio pjeskom, šapicom utrljati unutra da se to ne vidi. Ako bi nam mogla reći, pošto samo ja pričam, već i kraj epizode, moramo dalje, da i ti nešto kažeš za kraj. Da li misliš da ja mogu doprinijeti tome da malo to ispropagiramo dečkima i da dečki, da neki tabu s tog idemo u salon, nestane. To je ispravno, je li tako? Je, ovako, već dugo razmišljamo o nekakvom muškom ambasadoru i onako s kim bi se dečki najviše mogli poistovjetiti. I super je kombinacija ispala, ti si nam došao, onak, znamo se i već dugo i onak fenomenalno. Jer kod nas u Hrvatskoj još uvijek je tabu, ideš kod kozmetičara, radiš nešto, ali vjeruj mi, svi rade nešto. Svi. Kad muškima zvoni telefon, svi se jave i kaže, tu sam u banci, tu sam kod doktora, nazvat ću te, ali vjeruj mi, svi rade nešto. Tako da je to još uvijek tabu i mislim i vjerujem da ćemo uspjeti to malo razbiti, da je normalno da otiđeš kod kozmetičara, da prije sunca otiđeš na solari, da ne izgoriš, jer koža bez obzira da li je ona muška ili ženska je koža. I koža je naš najveći organ i moramo se jednostavno njegovati. Ne samo da ne bi imali bore, nego kasnije i različite virusne bradavice, angiome, to je normalno. Jel mogu ja bradavičastu svinju dovesti na tretman, jer ona ima problema s tim bradavičcem, ima da mi bude kao bebina guza. Ali evo, moram te prekinuti, samo da ti kažem jednu stvar. Nisam znao na prve objave, ima puno hejtera, puno nas ljudi prati, ima puno hejtera i nisam znao, baš me zanimao kako će ljudi reagirati. Ovi baš najveći razbijači, nekako ti neki ubojice su pozitivno komentirali. Ja sam se baš ugodno iznenadila. I svi bravo, to buraz. I bilo mi je drago. Evo, dečki, pomladite se, povedite svoje cure, ima i prekrasnih poklon bonova, možete i zajedno, paralelka neka, sve je to tu moguće, dođite u Dubrovu, u Beauty Centar Božica i to će biti show. Ja ću danas raditi malo manikura, pedikura, jer imam problem, toliko su mi veliki nokti na nogama da sam izgrebao sav parket doma. Ovako, buraz, to mora fleksericom da se reže A i volim da mi je ovo, kad nekom dajem ruku, svi mi gledaju, uvijek su od teretane i mužulje, ispucane, to će curice danas zalakirati, malo umoće u vosa, guka, cuka, dođe, šapce, ima da sjaje. Pis, vidimo se na drugom dijelu sad. A sad smo došli do mjesta gdje je jedan poseban tretman. Jako mu se veselim, rekli su mi da ću napokon imat pločice, o čem je reći? Znači, zaledit ćemo ti masnoću, krioliposkalp, uzet ćemo ju, ovo. Incident. I stavit ću u ovaj aplikator, zaledim ju na minus 10 stupnjeva, nema protoka, nema cirkulacije, masna stanica odumire. Stvarno? Znači mi sad napravimo tretman, onaj pravi rezultat dolazi za 3 tjedna. I koliko se tretmana mora napraviti? Već nakon prvog vidiš promjenu. Stvarno? Obično nekom otiđe 3, 4, 5 cm, sve ovisi da li ideš na trening, Znači to je dobro i za muške i za ženske? Da, i dečki i cure nam dolaze na to. Znači dečki kad se jave
onda kaže, joj, tu sam u banci sam. A sad vi s pločicama automatski znam ko je bio, ako sve znam, sad na slikama ću odmah znat ko je bio na tom tretmanu. Tom tretmanu se posebno veselim, uvijek sam ja u treningu, ali taj finalni touch, recimo da je to malo se rastopi ona čokoladica i malo linoladice koju ja s vremena na vrijeme čvaknem da Jaca ne vidi, ovaj će riješiti problem. A da li, reci mi, da li je to pametno, to se može, da li više ljudi dolaze prije ljeta? Da, prije ljeta. Pa općenito, da li ljudi kad više dolaze? Ima neko doba godine kad se više na nešto dolazi, a kad se zimi na nešto... Jesen, zima, najviše lica, regeneracija, obnova, nakon sunca, sunce. A proljeće, ljeto, tijelo. Svi idu na more, svi hoće izgledati super, bez celulita, utegnuti, čvrsti. Super. Jel imate neki tretman možda za tetovaže skidati? Ne. Ma ne bih ne skidao, bez brige ljudi. Ajde, idemo dalje, vidiš šta imamo. Veliki sam ljubitelj masaže. Svaki tjedan idemo na masažu i to mi je nekako prevencija od ozljeda i išija sa kojim me s vremena na vrijeme zna uklještiti. Tu ima raznih tretmana i tipova masaža. Naravno, imamo i neke programe za mišiće, nešto šta? Da, Oxifat. Šta to znači? Oxifat je aparat gdje ti ležiš i on radi na principu elektrostimulacije mišića, stišće, 60 minuta je kao da si pretrčao 20 km ili napravio 400 trbušnjaka. Opa, buraz, pa to je 1/1 pločica. Puno dečki nam dolazi na Oxifat. To je kod teretana novog doba, za ljude koji nemaju vremena, niti volje ići na vježbanje. Dobro, znači kombinacija malo oksifata i masaža čine svoje. Definitivno moram doći na masažu, to ćemo snimati neki drugi put. Danas imamo uređivanje šapica. Ja jako se veselim. Znači, gledaj, buraz, tako volim nešto, stalno radim neke gestikulacije. Nakon jedne dobre manikure i pedikure, dobro ne skidam baš klijentu čarape, ali tamo stalno nešto objašnjavam s rukicama jer će mi noktići biti sjajni. Čekam, sad će me cure primiti pa ćemo malo posnimiti kako mi rade, a sljedeći put dolazimo na masažu. Jao, šta je lijepo ovo, Cuko umočio šapice u otopinu da kiselina izvuče sve toksične stvari od ispod noktiju, da ne bi bilo da me uspoređuju tamo s onim varanom, jel? Tako je točno kako ja imam kanđe na nogama i imao varan, vidi. A ne, zezam se, pa nisam ja baš od gospodične, ste dobro? Jesam. To je bitno, meni je bitno da se svi dobro osjećaju. U ovom ubrzanoj svakodnevnici danas svi ganjaju nešto, a ja dođem i 2-3 sata se isključim, a razni tretmani, pa mi masiraju lice, pa mi stavljaju hrane kisikom, pa mi rade lasere, pa mi rade neke tamo liposukcije, pa mi rade obdukcije, pa mi rade buraz, sve nešto na aukcije. Ej, super je ovo, super, ovo je stvarno, svakom bi preporučio, nemojte se sramiti doći na manikuru, pedikuru, tako je lijepo poslije kad primiš svojoj curi ruku, da je poljubiš, a ti stimareni noktići, lijepo sve, nema zanoktica, nema ničeg, jel da? Malo su mi suhe ruke, jel da? Ne malo. Incident. Uvijek meni Jaca kaže, a je stavio kremu? Ma, zaboravim. Jednostavno nemam baš naviku, ali evo Jaca me naučila stvarno puno toga. Ona je velika ljubiteljica i onda ona mene naučila da stavljam maskice, pa zajedno stavimo maskice, pa stavimo alge, pa mi ona napravi peeling kože, malo me istrlja, i tako, malo ja istrljam nju, ako me razumijete. I i svi smo istrljani i sretni sa dobrom kožom poslije. I to bude super, svakom bi preporučio njegu kože, lica i tijela i bit ćete sretni i bit ćete puno mlađi nek što jeste. Ako sad imate recimo 40, kao ja, nakon tretmana uvijek imate barem 30, nakon 2 tretmana imate 25. Ne morate ići previše jer će vam opet morati podvezivati pupčanu vrpcu. To tako ide Ovisi od tretmana do tretmana. Puno vas volimo i evo, lijepi pozdrav iz beauty centra Božica. Peace, gospodična, hoćete maknuti naše kanale? Lijepa si, jako. Mari, ona do tebe ne može. Naravno, kući. Ne bi bili tu, ali da smo u direktnom kontaktu, mrtvi smo svi odmah. Čekaj, koliko? Koliko ti god znaš? Jako lijepo. Ne si samo tren čučni, dolje pogledati. Da, ali ja ću i Lea probati dobiti. Leo ipak